یەکیتیا پارێزەران و نونەرên civaka sivîl a kantona Cizîrê ji bo teşhîrkirina kiryarên dewleta Tirka dagirkere kongreke hiqûqî li darxistin. Kongerê li navenda çand hunerê ya Mihemed Şêxo ya li bajarê Qamişlo hat darxistin. Bi dehan parêzer nûnerên saziyên civaka sivîl, Ofîsa Enerjiyê, Rêveberiya Sotemeniyê û desteyên rêveberiya Xweser bejdar bûn. Di kongrê de êrişên dewleta Tirk a dagirkerê li dijî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê her wiha hedefgirtina binasaziya herêmê hatin şermezarkirin. Di heman demê de sûc û kiryarên dewleta Tirk a dagirkerê ên li dijî herêmê ji aliyê beşdaran ve hatin nirxandin û balkişandin li ser teşhîrkirina wan kiryaran ji raya giştî re. Kongre bi encamnameyekê bidawî bû. Ji wan encamnameyan bang li hêzin demokratîk ên Sûrî, Kurdistanî û cîhanî hate kirin ku li hemberî sûcên dewleta Tirk bi erkên xwe yên exlaqî rabin. عقدنا نحن الحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع يعني هبونا ملت كريه خطريه ده جبر ويجي مخص ام نرينا حقوقي قاده حقوقي في مجاريده ام بدن خياني كرن كدعوه ما ونرينا ما دوی مجارید و بچرنگی به نرخاندن جبو سکناندنا وان ایریشا و جزاکرن محاسبه گوگ گرک بخواستن جوان کسی گوگ اف کریار قریش ده حق ملت بکتینن. لاحظ أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية قد وصلت إلى درجة من الجسامة والخطورة تتجاوز الكثير عنه من الميزة العسكرية ممكن